sometimes nipa ankasa na eduru me bia enye eye mindset eduru me bia wotimi say obenu ase obe feel say ase ade di ase ade am yi ba say wo ma sa de ne kelewa enu an ba say wotimi sa etimi hye ho den sa pagya na nyankopɔ de usi bebia enti me hu ne say me bra ankasa pɛ say de omunu ho abem to the downside ye wontimi nye okay de bi obetimi ba sometimes na ade bi won ma e wo so wo ye nipa obe feel yaw wo hwe sometimes ade obi di be yaw no obetimi feel say ade nipa so mesi pa ade me de ya obeti yaw no mbata ni kwa so man control all right obeti yaw obati ni kwan say o man no e control me da so ne Filaman na ehwetwe nkomo call Instagram Poleeno_com ne follow Fila say we are best actor no best actor in Ghana, best actor in Ashanti, best actor in the world and Africa. Oh, best actor, they won't say Ghana standard. And the best actor, overall best actor in Ghana. Okay. And Ghana, you know. Ghana, you know. Wow. Ghana, you know. Including Obia, Obia. Moye voting, Nana. Voting, okay. People stress and the nipa ne pen number vote man. Enti why na no ko compete? You know bra compete. Oh, Debbie. Enye obi a na nominating like on say one thing say enye me bra no nka nomination no crown bi. Okay. And you nkofo bebla na mo nka nomination no bi but aye nkofo bi me share that nomination na me ankasa na me focus wo obi a nominating no. But me dey say ma share me nomination a flyer. I'm for sebi omo a nyame adom edwuma funny video na say edwuma sin edwuma ye so mani echi omo re sebi ede ani je bi bro ma bla bomu no omo be vote na prampan so omo ani menwam no kra omo ndi ho but na me be say me hu say on say nomination list bi on sabeka on second years ade dey bad oh na nipa bebre wo hwan no hwan amasa nipa actors bebre if you are actors bebre wo pese obubodi on say say ahefo me pese on David ndi am kan chan say e wo say ahefo hu say e bia Majid Michel wo David Osei wo senior menyeshos no mbo Majid Michel was it for an upcoming and I say a current actors of the current ye hwe adwuma e war system ni mu ne nominate hu on say ye ka say ohwa obra oda so ye adwuma onye onso on say me bra asema wo kan wasem aye for on say me brother say no ne de na akoye mo to aye interview site ento no me brother no onso no ko no nyo bia if you can ono akasa create adwuma kwa na say ye ya ono akasa ko wontwa bi ye no ye twa adwuma no ti me brother adwuma say no waye okay lewon twa me sure so munya ka nomination na lewon ka ho me no man because I'm just say me man for my okay yenye ni say on say nominees list there about table so and about meal ma you look at the people on prominent people oh assume say na say okra no say ene me kra me ni package o me ni we mu na ekopre ni anti sa nipa na mbe say ubo bidin na me person me say me on say asem no ba ne say ya yo nipa bia ne se no nya ne understanding yo nipa bi won ma bia now respecting the pa but ebia ukobodin obe on si nipa wo se ne ofa na asem o da bi say we dey nyo enye ne boni so the tennis I for crabeti asem dey see na no on se me bia ade bi si dey see na no me say be si ne I don't say we ga just on deserve favorite me deserve but me money repeat dey see na no na obi here say yes, and your fault. The thing is, it's not your fault. You're nominated to so and so company awards. Ghana Entertainment Choice Awards. Ghana Entertainment Choice Awards. And I nominated you Filaman. You nominated you Filaman. You nominated Asumesi. You nominated you Bentin. Me na Maji Awards. Nominees list na me demand. Because I will be here and me more times on me interview now. I try as much as possible. Say me dreama the o heme no. The questions are obebisa wono. And na me bisa. E ka me ho area question go me bisa. But obi here is say obeka say other awards na dey upcoming for an nti na me bisa no. And awards na nkofo be nso na awards why na enim. Awards nye upcoming. Biggest Ghana Entertainment Choice Awards because we before okwa no. If you can pay for be citation Mr. Banna, Akuma Mama Zimbi, Gift was say. It is a nip I celebrate teacher for paying for the na
and the one me more citation maybe I think so nya citation mama de blame okay enti eye mpanyimfo and recognize yes enti papa yeah they nominating there no shut down fam dem de nyame asense nyame adom nsaka Filaman and I mean no edin come on best actor of the year People Choice Awards and our people and Ghana Entertainment Choice Awards. Okay, Ghana Entertainment Choice Awards. Best actor. And I mean no etwetwe common. And no we be catch us say won tia say a po ho lake so ho wetimi akotwa Manchester na dey atum na wahye no. Enti ono dey wonya winning award. Nti say dey ono ne compete you dey ono ne compete ono enye na sem. Na ni hwe ni diem. Nti say oje award no dey meme bisa so ne hwan ne compete. Nti wa wo hwe no ti asese ono ene best actor na wache also betimi akoyo background research na wa he o ma oni pa kono pese ohu a metima oba me na link no ankasa okay my link na hwe ne me phone no nim ya me de before de there be number some bobo na ahefo what the for the me meja me phone inside okay o say ni ye de ma me google ahefo adanse nti mpese me am google kirem mpese me am google kirem people Ghana Entertainment Choice Awards. Ghana Entertainment. Ko bobo din na hu nipa ewo. Pese hu nipa ewo. Menya na sen kam de link na ankasa na sen. Yeah. Cause link na benya nominate yi omo nominate o mu. Ba anya hwe at least me pese ahefo hu say the award is very recognized. Okay. 2020 right 7th November. And I'm be details. Yeah, there will be a mom person. Okay. Categories. I have for me try say me nya mama but almost site on them say I is kodum. Me sending nomination and then come the phone come sending nomination list in the man. All right. Number 7 list no nanka at least me bebo omo ye prominent ni bidin and I say renowned actors and I say actress and no me bidin but it's so unfortunate I couldn't get it. Ghana movie awards no mo ye no recently on also check on nominees crama. No man. No crampo am shase be somewhere tete bless no nominees any almost site so. All right. Okay. Na awards no award no. Bro, me fa me che mate. Oje ba akopɛ na. Na ba akopɛ de nyame de me deserve na me nsaka. It's so beautiful. Yes e bi mo de no omoje a omo nsanka. Omo medru fie na ni ho. Me de me this shame me say president ma me kra me de attention Oma Actor of the Year Ghanaian Entertainment Choice Awards. Joseph appear into bracket Filaman and you did Joseph. Joseph. All right. See. Oma stop in a presenting my award man. Oh, okay. That's beautiful. Winner. What I say enye fake. Wow. Enyamiado. Wow. What about Juma? Ghana for so ni aso Juma nti na mo vote ma. Yeah. Nti asembe na be ka kire o fans. They are most of the time they make kire we are seeing na say de woni me ye bia yire ho na ye. Okay. Ana afutu aka metim da ma ye maame mo ya wofo no mo no say at least so oba ne woni so ade hunu bi wo bibi o ye ho a ye mfa gidi se sika wo a ye mfa support no na ye ma na edi sika ne okra na wo de ye hye ne pa ne nkran no wontimi nye dance ye yiyi mu se we de adwuma wo de ye mpreso we de ye mpreso obi nim da achi asem adwuma be e bia wo prema oba no kwa bi kwa na anya amwa ba we no e bia na abo enti ade bia no na wi ye ni nya awurade nsem ni nya ne mpaibo any hard work. So far as nyame adomo da so team kwamu na wa hoden ko ade de aka de so ye hard work. Enti no bedagana for asese bia ma no na wi vote we no omomo amana ne kwa vote bebre ma me online. Okay. Enti that's kakra de ye no a song of when many age say like amo appreciate the ye mom no nyame so nshiro bi biala from day one sebi the open myself no the open myself no obo ma metimi ye adwumaden okay and the open myself no so no obo ama me so mani gi said me ye no sa amanfo nso ye de epe nti nyankopon hira obi bia nsa no adwuma se ne be ya
a do support to be waiting there support. That's nice. That's so beautiful. I like the advice. And she says, yeah, so be banners or case award the waji on Peninsula one was our year. I was saying, the man, and then I'll and Nipan maybe I told one cassa organize on one day, no, at the mountain because. And yet you are not open any paper, and I said you know no be deciding na after France we dey epic. And then because we are seeing and yet the only oh sometimes I dey want say the oye ne but na en after from pe. And it's an obi be kan wa obeka ne bi. Say oh nipa no pe dey e bu no pay attention keke. Papa you don yan nyoma for trend. Oh trend one and patron. Ah papa say obi me pay patron. Say be ma me mu pay for kra na say bi nyankopɔ do mu fie do ma gye omudi atwam kra na competron no hwe sisira mafo hwe trend no wonam ye da sole ya dan na samwan so be ko so ntokwa okay ya ma me dan na samwa dwedwedwe ono so kra patron ti trend no dey very nice and the trend dey wo wiase na so patron na papa oh how na nkanye trend nyanka yo dey dan na samwa nko ba be heavy dey trend I for the Filaman can the no crow be a patron now or the I heard the business. But your trend be one man. What me say enye nyansasam. Okay. Oh see your my example say nyoma be bring na trend. Your trend be one man. They say bon fan chemi gay ya nanse wo wuyi. Yeah. Almost say omo ye show bi a o kosa ya o ko wo no hu nyina e trend nti. See your row but do it ma ura manaka o naked crowd abla wo nhye hwe woni pem trend be one man. I couldn't watch that video because me who kakra you cry ya papa pam wo na e flash me no so say hey chief what's here some cartel you free so ono na me cry video no mate say gay bi akosa but na me hu ba ya papa pam wo video say jangwa say some na you free so oh enti your head trend we ya enti hwe the busa for me pacho na me sebi mo fan chem say e bia mo ya na make but ye hwe the sister ye ya yo oponi nyina echi kra na sebi owro no hu nyina na owro no hu nyina wie no hwe at the end of the day no hwe dey kosi enti your trend be one me better pressure ma wo enyi nyina ne fatai but ibusa ho se bia nka wa owro no hu nyina nka obe ye wo kesi form bebi a e so fasi no but okowro no hu nyina wie no fe wie no hu se nipa dom ni mu no bebi o kofa no ene kofa sa problem ne bai enti your trend be one ma otimi se do be ko sayem enti your trend be one me ha ho kra enye papa unya hwi mfrim e be bo kwa ye ponkofo de bia won kwase atre no nti station o YouTube channel ne Filaman Filaman TV enche e be ye Fila Films production because see no ye focus ni nyina no aye see e say ye be different three series ye fan hustler okay hustlers here hustlers no mini post na device okay ye free baby sebi if you cook it to ma ya ba house o kruma okay awabla enye easy I think sana na ye bo amu adwuma na oja me no ma ye adwuma ba o sometimes a dream de bia e wo se wo hu hawa de bia meka de bia me ko so abo me brother abaso adana sa ka senya mention because me brother de bia o show nkran say na ye wo de start ye bi o show se ne yi nam no on de bia on timi yi nam ne ma o de bia ene na oguso yi ni nam na ene me no ka se me bra o yi ni nam na o twa bi de ma but still no try say me sumi nyimi de it is a mitimi kwa how na se me kokko yi be 30 a emfa no ba ne de no sabe no asa atwa bia sa ka no na they support you yeah enti omo no ye nyina kwa ye adwuma ye adwuma ene de nyabu wa menya time a mitimi ko obi frame a mitimi ko ba sometimes omo timi for na so omo frame a me menya time okay aya na bu won ma yeso ye plan bibia ese me so me ye enti aya nhihye ne ma bibia na mpese menya focus e wo de mpese me ye no aha enti ebu won ma mekai na recently na kasawale ye na djube no frame sata na me hwe me time ne hye des na timi se metimi akona me koye ma no enti ebu won so me frame na me brother nso ye adwuma mentimi enja me brother de no nkonko yo modi enti no na nsem no ebu a unhume na nsem nhye da eno munye adwuma pi because of say me focus on no ma bibile ebonya me mpa ye se nyankopon na be ya dum na o me ideas bibile betimi dia bibi enti say I started with hustlers no powerful series into the just imagine say na sene metie na me se me twa series a eka ewom tire bia no me focus no me try se na bia metima manager metimi aye sika no odo me na me ye mayamade okay Poleeno Multimedia ye guso ne Filaman na etwetwe nkomo no Fila final words
Offense na me de nyame ase say obey say na me de do something first na unti me nwum na na better than no say no mo so anya broken heart na ya de but we don't see sometimes now there be now whole Filaman no timi broken heart Poleeno one thing say Filaman bro odo so ye ka odo asema se bi se be man panyi kura no wantimi control odo okay ye ka odo a se bi kono ko no catch you before papa ye papa etitrofo bi a omo sika okona se wo bum kotodwe wo mpa ho a papa aya de kitwe bi odo tiana nya omo mfo so ai dabi akoma ne na ekasa wo sika ne mbro akoma no so hwe na nse se ye papa Dangote Nigeria the gay be court for US say he odo oh enti one thing is say me dodo me easy to love say me trust it okay ye de bi ye penisen ka de bi be ye no senke bi anka won ne tena ye say oh we any old girlfriend ana won na wale oh ne fe de say e bi anse me ka say me ye nya girl bi wa me na amamisa na ne tempe e wo soro me ne started nursery too much ti no e nurse ni nti only say at least me nyanye ready to so to bo boss kakre papa me say ti girlfriend afa uni me de bia me mpa ba me bo chi rade say rade kambesem bondi nkra sa me say papa enka fese won se bia nse me start madwuma ya making na nka wo ba bia on enantia no wo support we bi kwa moko location a edwane bi obetima no anu ase na bia enko stupi no mebu ho no ye boa wo se na nka abiode na maye bibi sika ba amani bi the business anu asa the income sa ba na ma transfer bo se mo ho abe se 3 years time ya se ni pass Filaman ba be wale ni old girlfriend almost start somewhere se na old pictures na ba ne feblo na makoma edda makoma so they say ya when you build foundation ni duru baby ah na juri den na mani juri mini sika na se wo boto munye se miniska enti ana me kama sem se asema me ne nana asema me ka kire girl se mema ne ntwen enkodu bla nya me ehira me duru baby na ye show say sika ho ana yo mo hwe na dey omo time o utwini ye radewa asem wa se anu ka se so se uniska asem mo me on say sometimes the upper buso bi ahia for pa ne nim atopebu omo mo niska no mo ne nim atopebu papa me niska ba obua me ye adwuma na ma kama o ma me de ma real horse but most of times anyum ya ade bi a ho o pese wo send message across ewiase na o pass it through anyum okay ana me bo me so bi ma me girl ba ko o ma me girl ba ko kunya girl ba ko no na enimu nya ye broken heart anti no nya broken heart na wo pe broken heart nti unya anyum no true o broken heart ana me ka se me nya na mani baji me krokro na ama obetina enti ho ni nyina ye broken heart ni ma enti emu no ana sa ge na me ya say like bia no obeti ho na mo ntemate na wo sa akofa foforo nipa na akofa no kra na otesen na me se na sa dia ma me san bia nipa de bia se de na adwen no ayi ti de ma me ni start ni nkomo hwe se bia be boa ma blaba blo aso wote ma se asese no asa jamasim apega dia ko sro otimi se akobi na ha me obi tare ho na ni problem ni se akobi bi se otimi se obi a promise ne se obe wale ni se nyanya ya se be wale ni sika ni be wale se sable me ko wale be dai but also we start hard work no na nyame ye wade no so do mo na se bibie ni a o yes o transe for settlement a o mi se de nyame ado da bi enti sa ba ni bi na me nyanya won tia ase no enso ni nyina be kom no de me ya no ma problem no obe yes obi be wale no na at the end of the day na nipa ko na sa disappoint no bo se nyame hia wadru baby no no aba se Jimmy yes my sister papa catch it me ntwa mo bi maje Jimmy mama ni me kan wi ma fam o problem me ko so say dabi enti mu na me say boss FS Rosalinda oyemakome mohema you are better than everything you are sweeter than honey oh straight from Benny oyeje kantanka machine on the feeling I have for you je so odoya na de me fa sa na mishiawa ti wa hima saudo media odoi yankambom na yendimbom yanwumbom magensi wu
ɔse odo eno odo na san masikao na de yenimu kan obi bia mu ade bia ye bia mu enti wan masa wo do media odo ye kambom na yendimbom oh ha na ebi do se de ohima mi do enti Bryant now ohima me do fa ontoma bebo media no ohima Filaman say odo nti fa ontoma na bebo ne dia on say ohima ye din bia o de present ma sebi nipa bia esobo on say oba sebi oba bia pa krokro at the moment oba fle odofo ohima no like nani soje enti ohima na ye din e present ema a message ni e famia me message but esanso gina homa wiase mu ma nyina je see ne odo ni no bi me see sika so because yes odo by so odo ni no see sika na die nim kan obi e hwesika but ye be follow sika sa na ya pentema pesika ye nye sika no obo hu ana afi no sika na wo se bi ni bi na wo ja no na nipa na bi pesa bi sika no e ba sa obabaka ene de bia ma beble e ka se mema bi trimodin ye obe mebu wo no ma essence o ye ni sa no na wo baba ko no so betwu bi okay e fi no akwakofa dope okay enti no afutu ni say papa me free me broken me nya recover me ma me ho be say 2 years e bia nya me be madum kakra me recover 2 years 2 years I may sure within 2 years no bia ba on fi na within 2 years no ana me see no oba no ba me scanning o say me scan me ma oba say 3 months this scanning you bu on ma oba de make no bro experience amenya kakra no ntia make asa asem hwe obu obeba oba kire do fe drum be no fe na etwem obetima e ma bit modern okay but a friend say of rampo nsa futu bi o de ma me mble bi on SM sa futu na boa me okay my first date on a broken heart sa okay me re ho na mi sun na say wo na broken heart etenya yes and almost at the end of the day na man no mo okay because me nya obone I miss me problem ni nyina ye me ma me no me date e bia oba me na date no enamfo sem ne namfofo na say bibia to frampo say to me fo say na me no frampo nsa ne to akra ka chem say apia de onimi ye ne yire ho na ye ne forget man no na me de uduru bibia e bia wakoma de ohwe no nsa beka ampa no mu na me forget bibia me start me track me ba me de ko movie ho a sa time no kra na efi na bebeto I think say 2016 election satana mo akra emu wona me di free akra ba kuma se me twetwe be ye comedy 2016 di rotu me bra ko ya na me ya adumadi ni sa pejai Filaman eyi ne ho a and the saga no man broken heart wa wale but on see me from or respect me to the extent say so why you be and me dia wo di de bia I'm so proud of you you don't de bi ono na sa she me nkran say e ma me nye basa enti life sanity all right but we na wan kwetwi because you be here I fit to ba kwa me bra koku de bia oka I fit to ba kwa me bra koku de ma me sinana ade ba kwa manyi bi wo bla bomu da so be here etew na me krampe all right enti me so on wale dia o yo ba na so wale a single en so menhwe na emfa enti nyame so nshiro bibia so atamase ti se de me da so mu da die ma I broken heart all right enti Filaman say others who broken heart enti wherever you are, Canada, UK, Germany, Holland, Togo, Ghana, everywhere biano hitting up na yen scan for 3 months why say scan no foul there na say wababa into the game me dem be sia o ma me from social media and to edwa Fila fa to edwa we asimo ka broken heart asemo say ka Canada ni US asemo ma obi Fila dey so o social media nya na Filaman Ghana Facebook ana Instagram ya Filaman Ghana ana Fila Ghana TV ana YouTube ana bia ho adwuma make say adwuma ye bi wo pese o fili so ye bi ana bia obi so wo pese o tumi fo ye o ma me fo bebra se bi o mutu ye fo ma Cynthia o US de bia o mutu ye fo papa ye le ma vida mama ye ma nya mishra nya menya okese be ma me we na o kan bi na wa chechire me o de nya me sama chechire makoma rest ah na say bia by this time no e bia na nka unhu me ye but ne nyina no
mu nyina nsem afutuo enti ba broken heart timi uza papa wonsi unhu se memetuo bi ha me unhu ba me ka se wo na wan kasa na timi uza oh aya on they had dream back so that one match sa bo once was solid once for no reason cause ya semsa unya wa de so solid metimi solid na bebusa me say solid kra ma solid na me gidie sebi Johnson ne me say me ko Johnson nso bo so wa solid what when this what when once what when so obeda che bia tra we sabe kan na wo dwen sa unhu me bia adwen na beble asa ye me say me metena bonten me metena me car no so me say me megina bonten me hwese nkofo na abai 3 o'clock nkofo na be street ni mo me say me ni asa me dwen wa mente ase enti no obetima frɛ 0249323599 0249323599 wo foto bia fama me ba enye broken heart me broken heart ntimi ma me nya de eni kwase se bia obi wa se broken heart acho bi ma wo su se say na first twam but me try so yes about most of the time bibia me bia na me pese me de foto wo mo bia nti na me so nshiro bibia na me sure bia ha ene de interview no besi bye bye